Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Моз Кабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Моз Кабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Ушундай акмакчылык, айбанчылык кылган мигранттардын айынан жалпы эле бөтөн жерде жүргөн мекендештерге терс таасирин тийгизери шексиз. 36 жаштагы мигрант аялын кызганып таш менен уруп өлтүрүп салган. Азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Нет, не понял, бля. Какое преступление совершил? Я жена. Убил жену? Он 19 жаштагы жигит 4 миллион рубль бар сейфти мошенниктерге өткөрүп берген. Аны сүйлөшүп жүргөн кызы өзү алып чыгып берген. Көптөгөн мекендештерибизди эмне себептен аэропорттон кайтарууда. Мамлекеттик дума мигранттарды Россия Федерациясына киргенде С гепатитине текшерүүнү сунуштады. Думанын миграциялык саясат боюнча комиссиясынын жетекчиси, мамлекеттик думанын вице-спикери Ирина Яровая бүгүнкү күндө Орусиянын мыйзамдарында кооптуу жугуштуу оорулардан улам чет элдик жарандардын кирүүсүнө түздөн-түз чектөөлөр киргизилгенин эске салды. Бүгүнкү күндө бул оору Россия Федерациясында кеңири жайылгандыгынан бул тизмеге С гепатитин кошуу менен кеңейтүүнү сунуштайбыз. Мындан тышкары, чыныгы медициналык экспертиза менен тастыкталбаган медициналык документтерди же жасалма документтери берүү менен байланышкан кылмыштар жана укук бузуулар үчүн кылмыш жаза мыйзамдарынын өнүгүүнүн бааны аларды өзүнчө топко бөлүп жоопкерчиликти күчөтүүнү сунуштайбыз, деди комиссиянын отурумунда. Сегодня в российском законодательстве уже существуют прямые ограничения по опасным инфекционным заболеваниям и обязательность тестирования на эти заболевания иностранных граждан. Мы предлагаем расширить этот перечень, добавить в него гепатит С, исходя из того, что это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию Российской Федерации. Кроме того, мы предлагаем изменить оценку с точки зрения уголовного законодательства к преступлениям и правонарушениям, которые связаны с предоставлением медицинских документов, не подтвержденных реальным медицинским освидетельствованием или фиктивным документом, выделив их в отдельный состав и установив повышенную ответственность. Почему это необходимо? Фиктивные документы по медицинским показаниям, по медицинскому освидетельствованию имеют еще дополнительный объект посягательства. Это жизнь и здоровье граждан Российской Федерации. Медицинские учреждения, которые уполномочены осуществлять медицинское освидетельствование, которые должны внесены быть в единый реестр и определяться субъектами Российской Федерации и утверждаться Министерством здравоохранения Российской Федерации, это неформальная логика. Это означает, что в отношении этих медицинских учреждений должен быть установлен повышенный контроль со стороны Роспотребнадзора, со стороны Росздравнадзора, с тем, чтобы в безусловном порядке все процедуры медицинского освидетельствования иностранных граждан давали достоверную информацию о состоянии их здоровья. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз: Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02.
Андан сырткары Яровая Рособорнадзордо мигранттардын балдардын тил билүү деңгээлин баалоо боюнча жаңы буйруктун долбоорун күтүшүүдө. Миграция саясаты боюнча комиссиянын жетекчиси буга чейин Рособорнадзордун мигранттардын балдардын орус тилин билүүсүн баалоо боюнча бүгүн жыйында Рособорнадзордун башчысы мамлекеттик думанын бардык сын пикирлерин кабыл алып, өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирди. Биз жаңы документтердин долбоорун күтүп жатабыз. Аларды мамлекеттик думанын билим берүү боюнча тиешелүү комитети талкуулайт, деди ал. По поручению председателя Государственной Думы наша комиссия рассмотрела проекты приказов, которые были разработаны Рособорнадзором и Министерством просвещения. Как вы помните, в пятницу мы провели обсуждение на площадке Государственной Думы в рамках деятельности нашей комиссии этих проектных документов. Были выявлены серьезные замечания и несоответствия проектов приказов федеральному закону, который был нами разработан, подписан президентом и должен действовать и соблюдаться неукоснительно. Мы давали срок Рособорнадзору и Министерству просвещения до сегодняшнего дня внести изменения в проекты приказов с тем, чтобы обеспечить их неукоснительное соблюдение федеральному закону. Сегодня на нашем заседании руководитель Рособорнадзора доложил о том, что все замечания Государственной Думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной Думы по просвещению, и по итогам мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной Думы, обеспечивает корректировку тех проектов приказов, которые, хочу подчеркнуть, безусловно должны соответствовать требованиям закона о том, что каждый иностранный гражданин, поступающий в образовательное учреждение Российской Федерации, должен подтвердить надлежащий уровень знания русского языка, необходимый для успешного освоения образовательных программ. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.